Hayi njalo ayijike uma isintshe. Yebo ngiyaswa. All right. Hey webafowethu. Njalo nje ayijike. Asike sikhuluma ngenye into. Asike sikhulume ngeprocess yokuhamba komphefumulo. All right, umphefumulo uyaphuma ebese uyahamba uyayo la uyakhona. Mawufika la uyakhona uyamukelwa noma wenziwani. Uyajikiswa noma yini. Ngoba hlala ngikhuluma lento ukuthi into oyiyona la kulomhlaba uzoba yiyona nangale. Ingakho abangani bethu bekwazi ukuvusa abangani babo ade benza lento ade beyenza bona ngenxa yokuthi lento ade yenza kulomhlaba usayenza nangale. Onodlebe uzongizwa. Onodlebe hayi uzongizwa ubafethu. Then-ke kuba khona iprocess yokuthi umzimba okanye hayi umzimba umphefumulo wamukelwe kwelamathongo. Ibizwa ngani leyo nto? Suke kwenze njani? Umuntu onjani odlula kuleyo process? Umuntu onjani ekumele eqale iyenzeke lento before abe idlozi elihle okanye abe isithunywa esithunywayo la kuthiwa ngoba wena omncane uzohamba uyenza lokhu kuye lokho haya okanye azohlala nathi ngoba uyizenzo zakhe uhambe waqeda indlela emhlabeni. Hayi baba yini niphile njalo niyazwa.